Halo. Aduh, suara saya, suara aku ini ya. Berubah gak sih? Halo Claudio Larka. Halo, halo. Bentar. Saya share di Discord dulu. Dah, mari. Saya lagi nunggu kabar buat ngerjain tugas ya. Kimia orang suara kurang gede. Ya ampun, ntar lu gua gedein dulu. Kimia udah kelar. Lagi di ini sih, lagi apa namanya, lagi dikerjain. Ntar bro, mana ya? Nih, tes. Halo, tes, tes, tes. Dah, bisa man. Lagi batuk kayaknya. Kimia banyak banget, iya sumpah. Dari 3.1 sampai 3.4. Banyak banget, cok. Gue sambil ngedit sumpah di Canva. Barusan, gue puyeng ya udah gue streaming ah. Hebat tuh poster gue nanti, ya siap. Ya siap. Ditunggu mas, ditunggu. Bakal terkaget lah. Poster poster apaan? Poster project maksudnya. Emang kimia pakai poster? Oh, oh ini. Yang grafik ya? Ntar gue cari dulu, sabar. Kimia. Oh iya, iya yang grafik itu. Tadi sempat dikirim sih ke grup. Ntar. Kata Keko iya. Oh iya iya. Sip. Udah aman ya harusnya. Ini saya streaming takut diserang anak-anak, cok. Orang pada sibuk nugas. Saya streaming. Kan notifnya masuk kan di mereka kan. Kalau mereka nyalain lonceng. Aduh. Tolong. Dah. Berarti nggak ada yang bagus nih. Min Eugene Lee. Ya, accept semua dulu. Ntar itu ya belakangan. Gue share aja dah ke 10 jangan cowok. Ntar gue diserang. Rilis. Ini rilis. Ini rilis. Mana lagi? Ini liris. Liris lagi, rilis. Jangan sep, sumpah sep. Ntar orang ngomel-ngomel di komen gue. Fabio kerjain, belum dikerjain ini. Pap lu malah streaming lu pap. Bukannya kimia lu. Bukannya apalagi tugas besok. Bukannya PKN. Ntar gue bilang bagi yang sekelompok sama Fabio di mapel kimia tolong emelin. Jangan, sumpah. Moga-moga nggak ada yang tahu sih kelompok gue harusnya, kecuali si ini Dea tahu dah. Yang lain mah kagak tahu. Si Dea doang yang tahu.
Ragil, Vista, nggak tahu, Ijang, terus satu lagi Searah juga nggak tahu. Jadi aman harusnya. Nah, besok ada PKN ngerjain dari sekarang. Takutnya gini, nggak ada besok, nggak ada. Enak ya. PKN yang gue panikin tuh ulangan lisannya bro. Ulangan lisan tuh males banget. Dari dulu sama sholat, alhamdulillah masih inget sholat mas. Alhamdulillah. Lu mandi sore? Gue gak mandi sore loh. Gue kalau sore nggak mandi. Mandi sehari sekali. Kalau libur. Kalau sekolah ya 2 kali. Kayaknya apa ini? This is a big move. Oke, dah. Berarti Tom Carroll kita mainin. Gak enak banget kalau mandi 1 kali. Sumpah, apa namanya, males cok. Kena air tuh males. Kayak kalau kena air tuh harus nyiapin mental dulu. Baru bisa kena air. Mana dia? Si mana? Tom Carroll nih ya. Simpson tidak usah dibawa. Tom Carroll masuk. Udah, Lee Evans ganti. Udah ya. Rizzo. Mainin lah Rizzo. Matiin tangga ini. Dah. Udah mandi aja dulu bro. Santai saja. Gue weekend gak pernah santai sumpah. Ada aja kerjaan. Duh. Ya elah, Scott Wayne kaki kanan kan. Nah, langsung aja. Inget lah, kan doain dia ini. Oh iya. Siap mas Sepak. Yang anak tau air putih-putih. Hah? Maksudnya? Air putih-putih. Air putih-putih itu naon? Air putih. Lah, dihapus sama dia. Udah gak ada lagi kan. Belum ada aktivitas lagi nih di WhatsApp nih. Jadi masih aman. Soalnya saya kalau tidak ngejar tugas nggak kelar ini pak. Rama mana Rama? Wah itu makanya udah pada lama tuh nggak kesini. Semenjak saya udah sebulan gak live streaming kemarin. Enggak sebulan, 2 minggu nggak streaming, langsung pada hilang. Makanya itu dia. Ya, starting eleven dari Fleetwood Town. Si merah-merah dan putih-putih. Anjir, suara gue beda ya. Sumpah, ini suara kayak udah habis pak. Kayak udah mau habis. Nah, lagi yang datang nih. Starting lineup Ipswich Town. Yang berubah cuma Tom Carroll. Halo bang, halo. Halo Rama. Ini dia, baru diomongin. Langsung muncul dia. Sip. Wow. Presiden Bukolnya Bon. Nyebutnya Bon. Iya. Yo, kick off babak yang pertama. Menghadapi Fleetwood Town di kandang Fleetwood Town. Kandang Fleetwood Town tuh naon, ya ampun. Ya mari. Tom Carroll langsung. Aduh, kenapa tidak ke Tom Carroll langsung? Saya ini dapat. Kok solo? Nafsu sekalian dong. Ada teman saya, kemana aja lu? Gua banyak tugas bro. Lu kalau ngikutin tugas saya, kalau ngikutin Discord pasti tahu. Saya suka chat di Discord soalnya.
Camps. Lane. Nice. Ya, ayo Selina. Over top langsung, kasih Scott Wine. Ya. Selina shooting. Oke, nice try. Tinggal mulai banget. Emang ya? Ya IndiHome namanya IndiHome. Soalnya sih jangan gitu, jangan nyebut merek, cok. Jangan nyebut merek, sumpah. Bisa bahaya. Membahayakan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Boti kemana aja Boti? Udah lama ngilang. Ayo jadiin 220 bro subscribernya, biar cepet naiknya. Iya itu. Terupas langsung. Iya, bagus banget. Bone, shooting. Oke, Bon. Login Discord satu, login lah. Ya, bakin salah. Oke, apa nanti di akhir kita gacha ya. Ingetin tapi kalau udah mau end stream kita gacha. Saya ada beberapa pack yang harus dibuka sih sama player pick. Akhirnya Arka warna biru. 220 botak nggak gitu, cok. Jangan gitu. Deh. Angin. Bawa apaan sih kok pelanggaran? 220 botak enggak, saya nggak setuju ya, mohon maaf. Ya bagus logot. Hits. Ya, ayo Scott Wine. Ya, McCollum Bone dapat Bon dapat Bon. Loh, handsball. Main tangannya dia. Scott Wine shooting. Oke, nice try, nggak apa. Di blok. Jangan. Saya aja rambut pendek gak pede. Saya kalau di potong cepak nggak bisa bro. Sense the threat is there. Might jump in front. Oh, superb skill. 24. Nomor 24. Betting. Ya, goal kick. Duh, suara habis. Padahal ngomongnya cuma di sekolah, di rumah kagak ngomong. Emang di sekolah agak teriak sih kalau ngomong. Camps. Ya, overtop langsung kasih Harp. Gagal tadi Harp. Kasih ke depan langsung Westburns. Gagal tadi. Itu tahun lagi-lagi mencoba menyerang dari sebelah kanan. Iya, bagus sumpah. Bagus banget. Ayo Bakinson. Come on. Lari aja. Terus. Iya. Ayo Bon. Jangan malu beri. Shooting. Astaga, masih O'Hara. Masih di save. Bon, shooting. Kena kepala bagian belakang. Kenapa? Kalian masih ingat saya presiden? Oh, itu zaman masih ribut sama si Claudio ya. Bati Camps dapat. Nggak dapet, cok. Balik pulang. Oke. Nice. Tom Carroll masih Tom Carroll sprint dia. Tom Carroll overtop langsung kasih Selina. Jelek banget overtopnya. Ya bener dong. Aduh, Bagot jangan maju. Turun. Gak upacara bang, kan pagi upacaranya mas. Gak ada orang upacara sore-sore. Ada sih mungkin cuy. Apa namanya kalau 17-an pagi.
sekolah. Aduh, duh, 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 duh. Aduh, duh, 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 duh. No. Su. Udah nggak apa lagi. Tadi pagi udah pacaran. Kok gitu? Jawa adalah negara buset. Dia nggak klaim sendiri, cok. Ya. Selina. Ya, ayo Selina. Crossing, ada Scotway, shooting, oke. Gak dapet. Sundul, gak dapet lagi. Aduh, sayapnya kan. Keluar dong, oh enggak. Okay. Lane. Jati nih. Harrison. Ya, bagus Edmundson. Kita masih ada 10 pertandingan lagi kurang lebih. Main GTA bang, saya tidak punya GTA bro. Tidak punya saya GTA. Tim apa yang kurang satu? Satu. Apa nggak tahu saya. Tolong pak, kliennya rusuh. Makanya berarti apa namanya CO leadernya jangan banyak bro. Ya tim lah. Mana sih? CO leadernya kayaknya kebanyakan deh itu deh. Itu member baru yang Baby My Love juga kasih elder aja. CO leadernya kebanyakan itu. Yeah. Callum Camps. Jules. Johnston. Ih, mereka main di belakang, banci banget. Pusing gua. Saya apa namanya banyak tugas jadi tidak udah jarang nggak sesering dulu bro online-nya. Tarik ya. Scott Way. Ayo bisa. Ya. Shooting Morsi. Oke. Dapat kirain dapat rebound. Apa. Tom Clark. Daniel Batty. Harrison. Ellis Harrison. Running with the ball confidently. Sabar. Bagot mana Bagot? Bagot. Oi, Kiyomasa, Nande, Baka, Roar. Set. Awal-awal jadiin COC. Nanti turun pas klan level 4. Oh, CO leader. COC itu naon? Dengan GTA bajakan aja bang, jangan, saya tidak mau main game bajakan. Nonton film juga jangan sampai bajakan lah ya. Kasihan developernya. Dan by the way, ini kan PS ya, jadi tidak bisa bajakan. Yang bisa PS4 nya harus beda, PS4 hand. Ya Anda harusnya udah tahu lah ya kayak gitu. Come on. Yes. Let's go. MU tsunami trofi nih bang. Enggak, prediksi saya MU Big 4, top 4, masuk top 4. 4-0. Besok ada project ke sini, nah itu dia. Bro, project gua mah udah kelar bro. Project gua udah kelar. Tuh Mading
So Mading, business bendera, once more sama on the slinger. back of that very important equaliser. 1-1. Nonton, jangan gitulah. Now can they make something happen? Well, nothing comes of it. It looked promising. Oh, he's given us away. Kamu tuh berapa? Kamu TH berapa? Oh, TH berapa? Saya TH 8. Garner. It looks promising. Element of risk there, Aku but he's on TH the ball. 8. And breaking at pace with menace. All Ya, hands on Selina, deck. Selina, Selina. Tengah. Yes, yes. Dur. Could be. Yes. And it's two for him to Come on, make. let's go. A masterful performance. Ya. Defenders unable to Oh, enggak, stop kirain it. gua hormat. BKP itu judul film. Oh ya? Enggak, saya enggak sepolos itu, Cok. Jangan bodoh-bodohin saya. 2-1 lawan Fleetwood Town. Kita comeback 2 gol dari Selina. Apakah kita akan mengamankan 3 poin kembali? Kita lihat saja. Buset, cuma megang bola 30%. Ini dari tadi dia main di belakang terus dah. Terus saya bang, terus belakang terus. Daniel Ya, Batty. tengahnya kosong, betul. 15 minutes left for play. This looks interesting. This could square the game. Oh, right in the nick of time. Lalu Prem, WK duluan, mau ngurusin klien bentar. Siap bang, nggak ngerjain project. Buset. Saya tinggal sidang akhir, laporan akhir ini. Ya, let's go. Loh, kasih kesempatan sama Rizzo deh. Rizzo boleh deh masuk. Spelkan boleh. Ini nah, mesti ada emot-emot. Well, that save just about keeps them in this, but they have to pose more of a threat at the other end. Aduh, Camps. Masih Camps. Really, they need a goal with Nice. time not on their side, and credit is due for that good piece of defending. Ya, bagus. Burns, Kasih Rizzo. Ya, Rizzo, Rizzo. space to cross it. Dor. Bisa kamu. Not Aduh, the Rizzo. target. The keeper seemed to have it Ya covered. apa, santai saja. Seemed to Nice have it try. covered, but it's not a bad effort though. He really did strike it well. Itu emot-emot apa dah? Well, almost Khusus there, sekali. the final whistle nearly upon us. Kita kembali ke tempat kita ya setelah kemarin rame. Well, it's a really good contest, you have to say. But Kembali ke asal overall, just about deserve to mula be in the lead here. channel ini Can seperti they now just biasanya. see this game through, or Kemarin will rame it be banget, Cok, yang nonton sampai 10. Gila. No. No. Oke, bagus Welton. Iya. Thompson dapat ya. Nice. 86. Menit 86, 4 menit lagi. Waktu normal. Kita cuma udah tinggal tahan lagi nih. Kayaknya kameranya harus kita rubah nggak sih? Jadi ini, ntar lu. Kayaknya kameranya rubah deh, biar lebih enak kalian nontonnya. Gimana? Game setting.